الدكتور مصطفى قداد من جامعة ماردين أرطغرل في تركيا، مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية. نقيم هذه السنة المؤتمر الرابع والعشرين لدراسات بيت المقدس بالتزامن مع المجزرة الحاصلة والمستمرة منذ 7 أشهر في غزة، والتي سقط أو ارتقى نتيجة لها أكثر من 35 ألف شهيد ما بين نساء وأطفال ورجال في غزة، وهذه المجزرة مستمرة إلى الآن مع الأسف. Ben Doktor Mustafa Kaddat, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda uluslararası ilişkilerde rektörün danışmanı. 24.sü düzenlenen Beytül Makdis Sempozyumuna hoş geldiniz diyorum öncelikle. Daha sonra bu sempozyumu maalesef bu yıl diğer sempozyumlardan ayıran bir önemi de Gazze'de şu an yaşanan 7 aydan fazladır yaşanan bir katliam ve 35 bin kişiden fazla şehidimiz var. Bunları da bir şekilde anmak, bunlara da sahip çıkmak. لذلك يأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع الإعلان عن مشروع سجل شهداء غزة الذي تقيمه جامعة ماردين بالتعاون مع جمعية قديم أكاديمي وبالتعاون والاشتراك مع منظمة إيهاها للمساعدات الإنسانية التركية، وهو عبارة عن موقع إلكتروني نقوم برفع عليه أسماء الشهداء الذين ارتقوا في هذه المجزرة، إضافة لأسماء المجرمين والإجراءات القضائية التي تقام لمحاسبتهم كي لا يفروا من المحاسبة والعقاب أمام المحاكم الدولية. Az önce söylediğimiz gibi bu sempozyumu değerli kılan bir de Gazze Şüheda Defteri projesi var. Bu nedir bu Gazze Şüheda Defteri projesi? Kadim Akademi İHA ve Mardin Artuklu Üniversitesi'nin birlikte yaptığı tüm şehitlerin isimlerini, soy isimlerini, hayallerini bunlarla birlikte aynı zamanda savaş suçlularının da isimleri, görevleri ve bunların savaşla ilgili tutumlarını gösteren bir internet sitesi. Bunu da buradan dünyaya duyuruyoruz. يعني صراحة نتكلم عن وظيفة المسلمين تجاه هذه المجازر الحاصلة في غزة. أولا نشر الوعي حول عدالة القضية الفلسطينية، نشر الوعي لدى جميع المسلمين بأن القضية الفلسطينية ليست قضية بقعة جغرافية واحدة، وإنما هي قضية العالم الإسلامي، وهي القضية المركزية الأولى لنا، وهي الجامعة للأمة الإسلامية. لذلك على الشعوب الإسلامية أن تتحرك للضغط على الحكومات الإسلامية لتقديم العون والدعم لغزة وإيقاف هذا العدوان بشكل عاجل. Yani burada ilk yapmamız gereken şey, Müslümanların üstüne düşen şey şudur ki o da insanlara Filistin bilincini, Kudüs bilincini yaymak. Çünkü Filistin bilinci ya da Kudüs bilinci bir coğrafi mesele ya da bir ırki mesele değildir. Tüm Müslümanları ilgilendiren ve aynı zamanda tüm Müslümanları bir araya toplayan bir meseledir. Önce bunu anlatmak lazım. Daha sonra da yine Gazze'deki soykırımın acilen durdurulması için harekete geçmek gerekiyor. البارحة ذكرى استشهاد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي تقبل الله عز وجل في الشهداء. طبعا هذه الذكرى وما يحصل الآن في غزة من استشهاد للقادة، وكما حصل قبل مدة استشهاد عائلة إسماعيل هنية وكلهم من الأبرياء، هذا مؤشر على أن طريق التحرير لبيت المقدس لا يكون إلا بالدماء وبالشهادة والجهاد في سبيل الله. هذا الجهاد المحق الذي أعادت حركة المقاومة في فلسطين الآن، أعادت البوصلة إلى وضعها الصحيح. الجهاد هو حركة لدفع الظلم، الجهاد هو أمر مشروع. لذلك أصبحت دول العالم الآن تنظر إلى الكيان الصهيوني المحتل على أنه مجرم، وبأن حركة المقاومة والجهاد هي حركة محقة، ومن سقط نتيجة لهذا الجهاد هو شهيد، ويعني مقامه في الدنيا والآخرة مرتفع إن شاء الله. Dün Şeyh Rantisi'nin ölüm yıl dönümüydü. Şunu da söylemek gerekiyor ki İsmail Haniye'nin de ailesi yakın zamanda birçok aile ferdi şehit oldu. Bu bize neyi gösteriyor? Bu da bize Filistin'in, Kudüs'ün, Gazze'nin özgürlüğüne giden yolun kesinlikle kanla çizildiğini, cihatla olacağını söylüyor. Ve cihat öyle bir şey ki oradaki insanların en meşru hakkıdır kendilerini savunmaları. Bu insanlar kendilerini savunacak. Bu insanların başka bir çıkış yolu yok yani. Dolayısıyla bu
kanlı yol Allah'ın izniyle bizi zafere götürecektir. Çünkü bu insanların biz mahzun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla dün işte hocamız söylemedi, onu da ben ekleme yapayım. Milli mücadele döneminde buradaki Kuvayi Milliye hareketleri nasıl karşı çıktıysa, nasıl Fransa'ya, İngiltere'ye karşı cihad ettiyse, oradakiler de şu anda İsrail'e, Amerika'ya karşı cihad ediyor.